ebigambo rw'izoba rya nywebazi hari Shaka Adventist Hospital obabire nibahendera omushomo gwa pastor barikuburira enjiro mu mashomero omarwaro hamwe no mbehome okwetorora ihanga ryona. You see, when you get these skills, don't go under sit like some of the pastors have been doing. You graduate from a theology school, you come and you begin applying your theology in a local church. These skills must help you to change the minds of the people. When chaplaincy becomes a dumping place for pastors who have failed. So when a pastor fails, or he does something wrong, or is not being understood well, throw him in the chaplaincy so that he can understand that things are not simple. Okushomeso kukubire kurya hamwe mwago garuza amasika hari ababayanjirwe na munonge mbohe abarwire hamwe n'abana b'amashomero okuboreka omuhanda omurungi. Ba pastors bitaba ba chaplains tubatendekire munonga batungo bukugu bw'ekika cyahiguru kubasa kwikirira abarwire kubasa kwikirira abana bitu b'amashomero kwikirira abadyo muhomwe hamwe nito twena. Aba Ishaka Adventist Hospital nibagira ngo abahereza ba mukabana batekateka ngo buri omwe nabasa kukira ahabwenjiri yonka. Siya prisons nshangiremu ekintu kikuru kuganira n'abantu bakabasa kukugambira cyonyine kibaryo munda haza nshangire ngo abingi nibarwana n'ekinaka konka ecy'umutano turigireyo bakonfensingire kandi ndekiraga bakikizire tushemerire kubanza twatekateka munonga ahabizo kuba bari mu mutwe okusinga okubanza twabashabira no kubahereza obuhereza ubwe byo mwoyo bona betabiro mu kutende koko bahirwe za certificate. Omakora gandi Bishop wa North Kigezi Diocese Onesmus Asimu ajumirira abashija hamwe n'abasigazi abarukubuza bakaza babo businje bakabaretera bayetamwa. Sexual harassment is not just kushambana n'umukazi okamujema harimo no kumureba bamwe muri mbyetegerezeni okuleba omukazi okamureba otokare okareba hameisho ashutaminka hari namwe mwerinde abari opposite kuri okamureba yagira tokashoka akainama yayihaye meisho akayandoshi mureba akagira okari amabere yakaimuka okareba ikibuno icyo ni sexual harassment. Ebyagambiro mu kushaba hamwe no kusima ahabwa amagaraga Herbert Jackson Mwebesa. Mare myaka 3 Bishop umu kagari ntarukurugamo injura nkanye nawe kitaho kuba babire bansigaho injura yagwe kandi nshanga hwentere konka omukazo go mu kureba akayimara bindi nibyo bwataradahirobwe tarukwija kutaha kuba akakora umurimo tindu kutekateka abantu ngo babasa gukora no bwako bari nyuko akatagubasa ahamyake yanje. Accident marazihurira zashira kubaho ubumwe n'imihanda mibi iyi government yetu yarwanyiseriza ejerizeho kandi ndi yeri kugeza gukora konka ekihango munonga aba driver beitu no kubasha kugira ngo batavugise kimama ekihango erizo bike nabaninsimira n'ikintu cy'amagara kandi na munonga mu rugendo rwanjye rwo gukora imirimo ya government. Omukorogu gukorirwa muri West Division municipality ya Kunjiri kumuraje n'ubujurizi muri Bible negira ngo uri kujware bijaro ibyo kurwanisa uri kubijwara atakaye sima atakaye himbisa nkoko uri kugira ki uri kubijura. Amakuru agagasha kwa Mike atwakire na Sheikh Abdulatif.